ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисони барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин. Медонед, имрӯз даъват кардем ба барномаи хеш ҳам омӯзгор, ҳам қаннот, ҳам ошпаз, ки фикр мекунам, ки дар бисёр ҷойҳо шумо ҳунари ин касро дидаеду, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол ҳастанд. Мавлуда Тағоева, хуш омадед ба барномаи лазиз. Саломат бошед, ки вақт ҷудо намудед омадед ба барномаи мо. хуб, акнун имрӯз ҳамроҳи шумо чӣ омода мекунем? мо имрӯз ҳамроҳи шумо биринҷ бо мурғ. Биринҷ бо мурғ ин бисёр хӯроки сабук аст, парҳезӣ аст. дар анамин вақти гармо бисёр хушхӯр аст. Хушхӯр аст. Бале. Яъне имрӯз тасмим гирифтед, ки хӯроки парҳезӣ омода кунед. Бале. На кулчақанду, на як чиз дигару, фақат хӯроки парҳезӣ. Ин хуб аст. балки бисёр болаззат мо ҳам мебинем, ҳам аз шумо меомӯзем. Хуб, биёед акнун оғоз кунем. Аз чӣ оғоз кунем? Сараввал мо биринҷро дар оби ҷӯшондагӣ тар мекунем. Дар хӯрок ба мо биринҷ лозим мешавад. Аз биринҷ, ҷувори макка, гӯшти мурғ, филе ва кабудиҳо. Сабзӣ, картошка, ино лозим намешавад, вале помидору бодринг барои хӯришаш дар кор мешавад. Хеле хуб. Биёед акнун чӣ намуд дег ба шумо лозим мешавад? Аввал биринҷро тар кунем. Калонтар дорем, деги калонтар ва дорем майдатар. Ана ҳаминаш кифоя. Ана ҳаминаш хуб. Биёед. Дег аллакай ман аввал биринҷро тар кунем. Аввал биринҷа. Биёед. Ана акнун биринҷа оби гарм, ба оби гарм гӯяд. Шумо чӣ хеле ки медонем узр фаъолият карда истодед ҳамчун омӯзгор дар коллеҷи муҳандисию омӯзгорӣ шаҳри Душанбе. ҳамчун муаллимаи кадом фан ҳастед ё ин ки устои таълими истеҳсолӣ ошпазқанот. устои муаллими омӯзгори таълими истеҳсолӣ. Яъне хеле хуб аст ва инам як факулта аст дар он ҷо ё ин ки мо дар он ҷо курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ дорем. Маркази ҳунарҳои миллӣ. Маркази ҳунарҳои миллӣ. Бале. Ин нав таъсис ёфтааст ё ин ки не хеле шуд. тӯли чанд сол мешавад? Ман аллакай тӯли 2 сол мешавад, ки дар он ҷо ба шогирдон касб меомӯзед. Пеш аз ман ҳам дар он ҷо вуҷуд дошт, фаъолият мекард ин марказ. Яъне ҳамон донишҷӯёне ки дар он ҷо таҳсил мекунанд, фикр мекунам, ки аз ҳамон донишгоҳанд ё ин ки аз дигар ҷойҳо ҳам меоянд. Мо аксаран занони хонашинро ҷалб намудаем, даъват менамоем, чунки аввал бояд ки дар ҳамин ҷомеа занон бо ҳунар бошанд. иқтисоди ҷомеа аз мо занон хеле вобастагӣ зиёд дорад. мо метавонем ки як ҷомеаро бо анамин ҳунари худ, бо илм, бо ҳама чӣ мо метавонем ки иқтисодро баланд бардорем. ҷомеаро пеш барем. Бале, ҷомеаро пеш барем. Хуб. Акнун метавонем ки инам тафсонем. Бале. Хуб. Ана ҳозир дар ҳарорати пасттар кунем. Бале. То он вақт ки деги мо хушк мешавад, мо гӯштҳоро чоркунҷа реза. Чоркунҷа биёед тахтача мегирем. Якташ барои шумо, якташ барои ман. Бале. Ана. Ва корд. Кордам ҳозир ман ба шумо медиҳам. Ҳозир. Ин аз шумо ва инаш аз ман. гӯшти мурға бо чӣ тавр ду тақсим мекунем, чоркунҷа реза менамоем. Як қисматашро ба шумо медиҳам. Кани ки пештар реза мекунем? Ки пештар, ман ё ин ки кадбонуи ки фаъолияташон зиёд аст дар ҳамин касб. Ана ана ин тарз реза мекунем. Ман ба шумо як бор нишон диҳам. Хуб, биёед бинем аввал. Чунки
دیگر طرز نکنیم که خوراکم نمودش دیگر میشه. خیلی چرکنجه. اول دراز میبریم. بله. من شما رو فریب کردم. آها. خیلی پیش با خودتون نیمش رو علکه ریزه کردید. بله. از خوردیتون دمین با پخت و پزی و با خوراک آماده کنی و همین شیرینی پزی شوق داشتی. راستی ما خیلی خردسال بودیم. من در اویله دختری هفتم باشم. دختری هفتم هستی؟ بله. وقتی که مادرم از کار مونده شده می اومدن من حتی قدم با انامین گاز با انامین آتشدان نمیرسید. بله. کرسی رو مونده ما خوراک میپختیم. از همون خوردیتون؟ بله. مادرم میگفتن که اگر که دختر خوراک پزد فرشته قناتش رو میدارد خوراک خیلی بامزه میشود. بله این درست است و امروزها زیادتر با پختن همون کلچه‌قندها و تورت و همینو مشغول هستید؟ بله با شاگردا ما کورسای کوتاه مدتی ما آشپز قنات تیار می‌نماییم. از این رو ما یک روز شیرینی می‌پزیم، یک روز خوریشو و خوراکای با لذت رو با آنها هم ملی و هم موثر با آنها می‌آموزید. یعنی می‌آموزید. خیلی خوب و امروز بسیار می‌آیند دخترها که چگونه است؟ بله بله بسیار است می‌نمایند. همین در تعطیل بسیار دخترانی مکتب خون مراجعه نمودن. ما علاقه یک گروهی رو 6 سپتامبر ختم می‌نمایند. گروه ما در همین تعطیل دم نگرفتیم. این کورس 3 ماه دوام می‌یابد آموزشش که مدتی 2 ماه مبلغش 240 سومانی است. با شهادتنامه آنها رو تامین با شهادتنامه سرتیفیکات یعنی؟ نه از سرتیفیکات هم بالاتر. بالاتر. بله. و بعداً میتوانند که با یگون دیگر دولت هم کار کرده میتوانند برای چی در شهادتنامه ما هم روسی نوشتگی است هم تاجیکی. هم روسی است هم تاجیکی. خیلی خوب. و زیادتر برای شما چگونه از خودتون در خانه خوراک آماده میکنید برای فرزندان یا که کمک میرسونند به شما؟ من همون گفته های رحمتی مادرم رو بسیار استفاده میبرم. با دخترانم میگویم که اگر شما خوراک پزید فرشته قناتش رو میدارد بسیار خوراک بامزه میشود. بعد اگر یگون مهمان آید حتما خودم میپزم. حتما خودتون؟ بله. با هیچ کس نگاه نکرده فکر میکنم که یکم از وقتی که از کار برگشتید به خونه خودتون آماده میکنید که الکی آماده است؟ اگر در خونه کسی نباشد خوراکپزی هم دیگر نمیفورد. حتما همراه خود یگان مهمان را گرفته میارم. خوب. اگر مهمان خوراکم رو نخورد حتما خوراک دیگر آماده مینمایم. بله. اگر نخورد این خیلی خوب است با خانه شما مهمان شویم. اگر ما کمک میخوریم خوراک کمک خوراک میخوریم شکممون سیرتر میشد و باز انتظار دیگر خوراک هم میشیم. خیلی خوب هستین و میدونید من از شما چی پرسیدن میخوام. همین یگون کلچه‌قندی ممکن است پختن که با سلامتی انسان ضرر نکنه؟ بله ما کلچه‌قند میتونیم آماده نماییم که تماما پرهیزی باشد. پرهیزی باشد. در یک نمود کلچه‌قند داریم نامش با روسی سمتانیک. سمتانیک. فقط در اون از انامون سمتان استفاده میبریم. تخم ندارد عموما. فقط شکر سمتانه مواد کاوا کننده آرد. بله. این با سلامتی ضرر ندارد. شکر هم استفاده میبریم؟ شکر هم استفاده میبریم کمتر. من تمام کردم. من هم تمام کردم. و اخیران شما کمک از شما قفا مونده. منم فکر میکنم که کمتر بلندترک کنیم چون که
дертар шуд фикр мекунам ана равғанам истифода аввал мебарем дар як зарф анаминҳоро мо аз ана хуштамкунандаго намак хуштамкунанда якҷоя намуда мемонем омехта карда мемонем барои шумо як зарф диҳам яъне худи ҳозир ба ҳунари пазандагӣ ба ҳунари қаннодӣ яъне қадам монда истодан чӣ тавсия шумо барои он нафароне ки нав аллакай оғоз мекунанд хуб чӣ тавсия медиҳед барои онҳо беҳтарин касб аст ин касб беҳтарин касб аст анамин барои шумо ман дар тӯли анамин фаъолиятам дар тӯли умри 43 солаи худам тамоми ҳунарҳоро кардагам ҳам омӯзгорӣ дузандагӣ хато накунед шумо омӯзгори фани забон ва адабиёти тоҷик бале лекин аз ҳама беҳтаринаш аз ҳама фоиданоктаринаш анамин касбро дарёфтам чунки хӯрокҳои болаззат пухтан хӯрок омода кардан асос бояд чӣ гуна мепазед шумо амин кулчақандҳо бояд асос зебо бошанд ё ин ки маззаи хуб дошта бошанд ҳарду бояд бошад аввал бояд ки намуди зоҳириаш бисёр хуб бошад иштиёвар бошад ҳама чиз на танҳо кулчақанд чунки бисёр вақт ҳамин мебинӣ намудаш зебо аст ва мечашию камакак маззааш бояд ҳарду бошад бояд ҳарду аввал намуди зоҳирӣ баъд маззааш лекин бештар бояд ба маззааш мо диққат диҳем бисёр чизҳое ҳастанд ки намуди зоҳириашон он қадар хуб нест аммо баъд аз чашиданаш боз мехоҳӣ ки зиёдтар хӯрӣ бале хуб ина намак намекунем аммо намак дора худаш намак дар таркибаш ҳаст дар таркиби хуштамкунанда аллакай деги мо хушк шуд хуб ҳозир бинем ки шояд каме як бор дигар ҳарораташа баландтар кунем чунки ина мо мондем ку камтар хомӯш шуд ина аллакай чӣ кор кунем даҳанаша пӯшем монем камтар гӯштро мезирбонем обаш пурра хушк нашуда мо биринҷро дар оби хунук мешӯем мо инро дар оби ҷӯшидагӣ тар намудем боз дар оби хунук мешӯем баъд ҷувони макаро якҷоя намуда бо биринҷ омехта мекунем баъдтар ба болои анамин гӯшт мегузорему дам мепартоем ва фикр мекунам ки хӯроки хелоам болаззат мешавад чунки шумо катбону ҳастед ошпаз ҳастед баландтар кунем ҳарораташа биёед боз ҳам баланд кунем ки баъд вақти дам партофтан баъд пастарак мекунем шумо гуфтед ки бояд биринҷа дар оби хунук гирем бале ин барои ба якдигар бояд начаспад хуб шумо дар хурдиятон аз аввал ҳамин орзу буд ё ин ки ба ягон касби дигар мехостед ки омӯзеду қадам монед намедонам ман дар зиндагӣ як шиёр дорам агар гӯӣ ки битвонам қадам барнеҳ ки битвонӣ агар гӯӣ ки натвонам бирав бинишин ки натвонӣ ин шиёри ман аст ман кӯшиш кардам дар зиндагӣ ҳамаи ҳунарро дошта бошам ба қавле зани универсалӣ бошам кӯшиш намудед ки ҳамихел зан бошед биринҷа мегирему дар оби хунук барое ки ба якдигар начаспад хӯроки мо боз ҳам болаззаттар шавад дар оби хунук бояд як бор шӯем ана як-ду қошуқча аз анамин хуштамкунанда боз якҷоя менамоем чунки боз ҳам маззаш хубтар шавад ина намак дохили анамин намак ҳаст аллакай ин ҳама дар таркибаш ҳамаи хуштамкунандаҳо вуҷуд доранд
намак лозим нест ки боз иловатан бале илова кунем. бале хуб кофӣ аст ё ин ки боз ҳаст дар он ҷо? ин хӯроки мо парҳезӣ аст. бояд камнамак бояд бошад. бояд намакаш камтар бошад. мо ҳам хеле якҷоя менамоем биринҷро бо ҷувори маккаю хуштамкунанда. баъд агар ки намакаш пасттар бошад ҳар кас метавонад мувофиқи табу завқи худ намак намуда баъд истеъмол намояд. хуб фикр мекунам ки дар идҳо дар ҷашнҳо хеле хӯрокҳо зиёд мепазед дар хона хеле болаззат мешаванд на ҳамин тавр аст ва зиёдтар дар кадом ҷашн шумо нағз мебинед хӯрок пухтан кулчақанд пухтан? дар наврӯзӣ зиёдтар мепазед? бисёртар дар наврӯзӣ мепазем. дар хона ё ин ки дар ҷои кор зиёдтар мешаванд амон фармоишҳо? дар фармоишҳо дар ҷои кор ҳам мешаванд. бисёр вақт мо метавонем ки ана ҳамон вақте ки фармоиш мегирем аз як мегӯянд ки аз нӯки хамир фатир дигар ҳоҷати барои худ алоҳида пухтан намемонад. анамин хӯроки мо тӯли ним соат дам мехӯрад дар ҳарорати паст. паст ҳарораташ бояд пасттар бошад. бояд мо даҳанашро накушоем? не ҳеҷ кар надорад. агар мо камтар кушода мо метавонем ки кам кам якҷоя намоем биринҷиро ҷояшро иваз намоем. биринҷ бояд об омехта кунем ки камтар об чошидем ки охирда камакак ҳаст барои ҳамон буғ доданаш ин кофӣ аст. бале акнун гуфтед ки хӯриша бояд омода кунем. ина як тараф мемонем кафгира. мо хӯриш намекунему бояд мо дар зарфе ки хӯрокамонро мекашем ҳамонро камтарак ороиш медиҳем. ҳамон зарфи калонтар ба шумо лозим? бале. ҳозир ман зарфи калонам ба шумо медиҳам чунки мо дар ин ҷо ҳама намуди зарфа дорем. ана барои шумо ва ин барои ҳамон зебо кардани хӯроки мо. бале. боз мо метавонем ки аз анамон хӯришҳо истифода барем ҳамроҳи анамин биринҷ. медонед ман ҳамин намуд хӯрока ба тарзи хӯришашам истеъмол кардам. ё ин мисли хӯриш аст худаш? амиро ҳам метавонем дар намуди гармӣ ҳам хунук истеъмол намоем. ҳам дар гарм ҳам дар хунук буданаш истеъмол кунем. ва имрӯз чӣ гуна мекунем дар гармияш? ба фикрам ки тоқат намекунед то хунук шуданаш. то хунук шуданаша тоқат намекунем. бале. чунки зиёдтар бале. чунки гуфтед ки ин хӯриша аз хӯрданаш сейр намекунед пеш аз барнома ба мо. шумо гуфтед ин хел. ва боз иштиҳои мо зиёдтар омадан гирифт. анакнун биед хӯриша. ман ба шумо помидор диҳам ё ки бодиринг ё ин ки бодиринг диҳедава. бодиринг ки обаш камтар аст. помидорам истифода мебаред? бале. биед бодиринг якташа мегирам. чӣ гуна бояд реза кунам? ҳамин хел оддӣ. ам кабутиё ба ман лозим аст. фақат укроп ва пиёз. укроп ва пиёз. ҳоло фақат укроп ва пиёз мо онро реза намуда дар дохили анами дегамон ҳамроҳ менамоем. ин барои дар дег ҳамроҳ кардан? бале. укроп ва пиёз. ана ин барои шумо. ин қаламфури булғориро ҳам дар дег баъд ороиш медиҳем баъди биринҷро мондан. хуб биед. ман камакак як райҳонам ба ҷои гирифтем. ана
اینا ریزه میکنیم. بله این رو ریزه مینمویم. کمک ما به شما لازم است لازم نیست چون که ما آماده ایم برای به شما کمک کردن. چخیل وزیر میبینید این رو خوردی بعد ریزه نمیکنه چون که اگر ما همون قدر خورد ریزه کنیم مایده کنیم ویتامین های در کوریش نیست میشه نابود میشه. برای اول اگر که کلانتر ریزه کردم خیال نکنید که من بی‌هنر هستم و مایده ریزه کردن نتوانستم. چون که حضور من از سخنهای شما پای برده ایستادم که شما زیادتر در خوراکایی که میپزید در کلچه‌خندهایی که میپزید زیادتر کوشش میکنید که از همون ویتامین ها بای باشن. بله. همین طور است. بله. چون که از صحبت شما این معلوم است الکی. بعد همون با قول پریپراوه هایی که میخرن کربنای ما استفاده میبرن من کوشش مینمایم که هم با اقتصاد خانواده فایده بیارم هم از جهت همون اکولوژی تازه و چیزهای انم وطنی خودمون باشد. من میروم زیره، زردچوبه، غوره گشنیج، مورچ همه اون رو میخرم در اسیاب برقی همش رو یک جای نموده میکوبم ارد مینمایم و در خوراکایم چخیل گویم نه ترسیده استفاده میبرم. چخیل که یک پچکه وای یک قشق دارد خوراک ما رو نه مزه میدهد نه رنگ من خودم تیار میکنم و خوراکایم خیلی بلذت میشود. اگر خوراک بیگوشت هم کنم هیچ کس پیخست نمیبرد که در خوراک من گوشت نیست. گوشت نیست. میدونید من از شما توصیه گرفتم برای آماده کردن کلچه‌قند ها خوراک ها و من هم برای شما یک توصیه دارم. بیایید یک در شبکه‌های اجتماعی فعال باشید و همون خوراکایی که همون کلچه‌قند هایی که میپزید همون همچون همون با نوار گیرید همچون نوار ویدیویی پارتوید و ما از شما آموزیم. انامین در انامین سمت هر روزی که من با شاگردانم میآموزم وقتی که خوراک انام کلچه‌قندها آماده میشن بعد قسمی تقسیم کردنش میشود وقتی که ما تقسیم کردیم الکی خوردیم بعد به یادمون میرسد که ما این رو به نوار نگرفتیم. چخیلی که گفته در وقتی خوراک آماده کنی در یادتون نمیزند به نوارگیری وقتی که میخوریم همش تمام میکنیم در همون وقت بعد میگیم که این نوار گرفتن لازم بود. خوراک ما آماده شد. خوراک ما آماده شد بینندگان عزیز. خوراک ما آماده شد و همین کبوتری رو همراه مینمویم. گرم و گرم. گرم و گرم همراه مینمویم آمیخته میکنیم یا نه؟ آمیخته میکنیم. انا در طبقچه یا اینکه میکشیم نوارگیری رو فراموش نمیکنیم. نوازیر همون تومچه پخش رو پخش کرده باشن یا اینکه نه یا اینکه فراموش کردیم. بیاید آمیخته. این گوشت ما در تگ موندیم. بله. گوشت پورا آماده نشده بود. اکنون پورا بریان شد. این الکی آماده شده است. بله الکی آماده شده است. برنج. خیلی که میبینید انا پورا آماده شده است. رنگش هم بسیار عالی جناب است بینید. رنگش هم بسیار عالی جناب. این هم مثل خوریش و هم مثل خوراک این استفاده بوده می شود. هم در گرمیش هم در خنکیش. در خنکیش. من در خنکیش این خیلی خوریش چشیدم و خیلی بلذت است. من این باید خوب آمیخته کنیم و گیریم در کاسه. در یکان قلاب میگیریم. قلاب گیریم. بله. برای نمود ظاهریش. بین طبقچه میگذاریم. این طبقچه نیست، طبق کلانه. این کاسه کم ترک ترک نه. این برای چی باشد؟ نچسبیدنش. نچسبیدن. روی نچسبیدنش. آب نگیرم در درونش. نه همین خیر آورده یا جای کنید. نه اینا باید تر کنیم برای نچسبت. یا روغن یا تر میکنیم. خوب بینندگان عزیز یادآور میشویم که امروز در مهمانی برنامه ما هم آموزگار هم آشپز و هم قنات دعوت نمودیم برای اون که کمی هم باشد برای ما همون معلومات دیند و برای ما آموزانند و توصیه ها دیند چون که معلوم میشود که بسیار هم خوراکای بلذت هم شما میپذید.
пай бурда истодам шумам эксперимент зиёд мегузарондаед дар вақти омода кардани хӯрок. Баъд райҳона мегирем дар байнаш ягон гашнич. Гашничам райҳонам бояд гирем, а? Хуб. Ана акнун хӯроки мо ҳам бинандагони азиз вақти чашиданашам расида истодааст. вақти баҳо додани ҳунари шумоам расида истодааст. ана акнун бинандагони гиромӣ мо ҳозир хӯрокам мечашем, ҳунари япаи мавлудабонуро баҳо медиҳем. марҳамат гиред. марҳамат биёед чашем. ки чӣ гуна шудааст хӯрок. ки дар ҳақиқатан ҳамун хуштамкунанда маззаша дигар кардааст. маззашро хеле хуб кардааст ва ҳамин истеъмол мекунем мегӯӣ ки ҳамин дар ҳақиқатан хӯроки парҳезӣ аст. хеле бомазза аст бинандагони азиз ва тавсияи япаи мавлуда аст ки дар хона шумо омода кунед. дар вақти гармо бисёр ин ба одам нерӯи зиёд мебахшад. нерӯи зиёд мебахшад. шумо чашидед? бале. чӣ гуна аст? хуб аст? худ таъриф кунед. дар назари ман дар ҳақиқатан хуб аст. дар ҳақиқатан хело болаззат аст. ташаккури зиёд ки шумо имрӯз вақт ҷудо намудед омадед ба барномаи лазиз ба телевизиони Сафина. аз номи аҳли кормандони телевизиони Сафина боз як бор дигар ба шумо миннатдории хешро баён мекунем ки барои мо бисёрам хӯроки болаззат омода намудед имрӯз ва шумо чӣ таманниёт доред барои бинандагони телевизиони Сафина? аз ҳамаи бинандагон хоҳиш менамоям ки пеш аз ҳама ба саломатии худ диққати махсус диҳанд, чунки саломатӣ ин ганҷи бебаҳост. саломат бошед ва манам ба шумо ба тамошобинони телевизиони Сафина таманнои онро дорам ки ҳамеша саломат бимонанд, ҳамеша лабонашон пур аз ханда бошад, саломат бошанд. хайр, то барномаҳои оянда бо телевизиони Сафина бимонед. хайр.